umwaka umwe nyuma y'ifatwa rya Goma ni ikiganiro cyihariye twagiranye na Colonel Nanga, umuyobozi w'umutwe witwara gisirikare wa M23. Umwaka ushize umutwe wa M23 ufashe Goma. Ni kimwe mu bikorwa byakangaranyije isi, bikagaragaza uburyo umutwe wari umaze igihe kinini utakambira amahanga usaba ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa. Wagezeho ukanga kwiringira umuhisi n'umugenzi, ukiyemeza gukemura ibibazo byawo. Goma yo muri 24 igihe nk'iki ni ya none ni nk'ijuru n'isi bitandukanye, nta hantu na hamwe zihuriye. Kabone niyo wajya mu mafoto ya mbere ukagereranya nayo ubu ntaho bihuriye habe namba. Iya none iratekanye ku buryo butigeze bubaho, ifite isuku ihebuje, ifite ibikorwa remezo biri ku rwego ruhambaye hirya no hino, kandi iragengwa amanywa nijoro. Umuhuzabikorwa wa M23 Colonel Nanga kuwa mbere tariki 26 Mutarama 2025 yagiranye ikiganiro na igihe kigaruka ku bikorwa byihariye bimaze bikorwa muri myaka wose. Ni ikiganiro cyabereye Goma, asobanura ibyakozwe mu ngeri zose, anavuga ko urugamba rugikomeje kugeza igihe uburenganzira bw'abaturage ba Kongo buzubahirizwa. Ati kabone niyo hameneka amaraso angana gute, tuzakomeza dukore kugeza igihe cyo duharanira kigezweho. Umujyi wa Goma ese wasanzwe ute? Ubu hashize umwaka mu ufite mu nshingano, imirwano yararangiye. Ubu iyo musubije amaso inyuma musanga ari biki mumaze kugeraho? Yasubije ati imbogamizi ni nyinshi. Ubwo twagiraga Goma ntabwo twageze nk'abantu bagiye mu misa gusenga. Ibibazo byari byinshi, twasanze abaturage mu bibazo. Amabandi yari yatuyogoshe, amazi n'amashanyarazi byari byarakuweho n'ayo mabandi, bari barafunze za banki, hari ibintu byinshi byari byarangiritse. Umujyi twasanze urimo umwanda udasanzwe, indwara ziterwa n'umwanda zari nyinshi umusubirizo. Ariko uyu munsi kabone n'izo mbogamizi nyinshi twafashe inshingano. Twarebye iby'ingenzi, twahereye ku mazi yari yamaze kuboneka mu minsi itarenze 3. Amashanyarazi nayo mu gihe kigeze ku cyumweru kimwe yari yamaze gusubizwa ku murongo. Ibijyanye no gusukura umujyi twashyizeho umuganda rusange. Ubu uyu munsi nababwira ko Goma ari umujyi usukuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twabonye ko nuko hari ibibazo byinshi, hari n'ibindi bibazo by'impunzi zirenga miliyoni z'abanyekongo bavuye mu byabo, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bubafata nk'ibikoresho byabo. Nyuma yo kuzana amahoro, ubwo basubiye mu byabo, basubira aho bakomoka mu duce twabo. Umutekano wabaye inshingano yacu ya mbere. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwarakwije intwaro mu basivili ba wazalendo, abajura n'abantu batazi gukoresha intwaro. Habayeho kubambura intwaro. Uyu munsi mwavuga ko nta ntwaro ziri mu baturage? Yasubije ati n'akazi kagikomeje, ariko umusaruro ni mwiza. Ikindi cyakozwe ni ugushyiraho inzego. Byakozwe mu ngeri mbere mu bijyanye n'umutekano. Igisirikare cyagize uruhare mu kwambura intwaro abaturage, kurwanya amabandi no gutuma umujyi utekana. Ubu mujyi uyu munsi mu mujyi wa Goma uraryama ugasinzira, nta rusaku rw'amasasu. Mbere ibyara amatsinda y'ababandi nka Clan Tivoire ayo ntabwo agihari, abaturage bakora imirimo yabo nk'ibisanzwe. Twashyizeho polisi igira uruhare mu kurinda abaturage n'ibyabo no gukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko. Uyu munsi Goma ugenda nta nkomyi, abaturage bajya mu kazi kabo bagataha amahoro. Usibye umutekano ibindi mwitayeho ni ibihe? Yamusubije ati ni imiyoborere. Ba guverineri 2 bashyizweho, ba meya, ba burugumesitiri, abayobozi b'uduce dutandukanye bashyizweho, abayobozi ba karitsiye, byose byashyizweho kugeza no ku rwego rwa nyumba 10. Uyu munsi dufite umusaruro ufatika. Ikindi cya gatatu, ubutabera ni ikintu kigikomeje. N'ijambo ry'Imana bivuga neza ko ubutabera buteza imbere igihugu, kuko dufite intego yo guteza imbere igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu dufite ku mutima, niyo mpamvu tubishyiramo imbaraga. Hashyizweho komisiyo ishinzwe kwita ku butabera, izarangiza inshingano zacu zarashyizweho inzego zihamye z'ubutabera. Ni ukuvuga urukiko rw'ibanze rwa Goma na Bukavu, ubushinjacyaha n'izindi nzego. Ku bijyanye n'ubukungu, abagenerwabikorwa b'umutekano bijyanye no kuba abaturage basubira mu byabo, ibikorwa by'ubukungu byarasubukuwe. Ubuhinzi bwarakomeje. Uyu munsi muri Ngungu, muri Masisi hari umusaruro mwinshi w'ibirayi. Nujya muri Grande Barriere cyangwa Ibunagana, buri munsi wabona umubare munini w'inka zinjira n'abantu bari gutahuka basubira i Masisi. Bari barahunze muri Nyiragongo na Rucuru. Umusaruro w'ubuhinzi warazamutse cyane.
M23 yatumye hatangira ubuhinzi bw'ibigori. Hahinzwe hegitari 400 mu minsi mike. Ndabatumiye tuzajya mu bikorwa byo gusarura. Uyu munsi ibikorwa by'ubukungu byarasubukuwe, nubwo hari indi ntambara yuko bafunze amabanki mu kwiba amafaranga y'abaturage b'Abanyekongo. Umwaka w'amashuri urarangiye. Twageze hano hagati mu mwaka w'amashuri. Ku nshuro ya mbere intara ebyiri zombi zatanze indangamanota ku banyeshuri, ibintu bitigeze bibaho mu myaka 5 ishize. Umwaka w'amashuri wararangiye, ubu twatangiye undi amahoro. Za kaminuza, amashuri makuru byose byakoze ibikorwa byabo nta nkomyi. Ibitaro birakora. Muri Kivu y'Amajyaruguru ubu hari kubakwa ibitaro. Hari ibintu byinshi byakozwe mu bijyanye n'ishoramari. Ibikorwa byo kubaka imihanda birakomeje. Hari ubuhamya afite bw'umubyeyi w'imyaka 25 wambwiye ati, mwana wanjye, ntabwo twari twarigeze tubona abantu bubaka imihanda. Umuhanda Goma Walikale unyuze Masisi uri gusanwa. Iryo ni ishoramari rigaragara. Umuhanda Rushuru-Goma nawo warakozwe. Ibiganiro bimaze igihe kinini bibahuza n'ubutegetsi bwa Kinshasa, n'ubu nta musaruro ufatika bitanga. Harabura iki? Nimwe cyangwa nibo batuma bidindira? Kuri M23 twavuze ko kenshi igisubizo kigomba kuba ibiganiro bya politiki. Ibikorwa byabo byose biganisha ku biganiro. Tubyakira na yombi. Nababwira ko bya Rwanda, Rome, nababwira ko ibiganiro byatangiriye i Nairobi. Mu gihe tutarangije ibiganiro twahise tubona Tshisekedi ari Rwanda ataramenyesheje abayobozi ba Kenya. Kuko tugikeneye amahoro twagiye Rwanda. Ibiganiro byarakomeje bigera ahantu hashimishije. Ataramenyesheje abayobozi ba Angola twisanze Doha, tujya muri Qatar. Nababwira ko ibiganiro bya Doha byatanze umusaruro. Ntabwo turagera ku musaruro ufatika, ariko hari intambwe yatewe. Iyo ntambwe irimo itangazo rihuriweho twasinye ririmo amahame ahuriweho. Twasinye ibijyanye no kurekura imbohe z'abanyapolitiki ba M23. Byakurikiye amasezerano ajyanye no guhagarika intambara. Inyandiko 5 zarasinywe. Mu mahame 8 akubiyemo 2 yarasinywe. Tshisekedi nta na rimwe muri ayo yigeze yubahiriza kugeza uyu munsi. Nta fungwa n'imwe yigeze arekura. Twatanze liste, nta numwe wafunguwe. N'agahenge yamenyesheje ntikigeze kubahirizwa. Nanone bikozwe na Tshisekedi kuko kuri w'intambara n'ubucuruzi akuramo inyungu ze za buri munsi. Kuri w'intambara n'uburyo bwo kunyereza umutungo binyuze mu kugura ibikoresho aho bibarirwa igiciro kirenze cyane igikwiye, kunyereza ibyagenewe abasirikare, ibikoresho n'ibindi nk'ibyo. Agahenge ntikigeze kubahirizwa kubera iki? Ukuri nuko duhora dusaba idoha kugira ngo tumenye ko hashyirwaho urwego rw'ubugenzuzi rugashyiraho igice kitagira ingabo